kabaru moƴƴo no Macca windiri ɗum ni. Macca simore goo. Aska Yesu almasihu tanum Dawuda tanum Ibrahima nani. Ibrahima dañi Isaga. Isaga dañi Yaquba. Yaquba dañi Yuda e ɓiɓɓe worɓe woɗɓe. Yuda dañi Fares e Sara dañdiɓe e Tamar. Fares dañi Esrom. Esrom dañi Aram. Aram dañi Aminadab. Aminadab dañi Naason. Naason dañi Salmon. Salmon dañi Boos dañdimo e Rahab. Boos dañi Yobed dañdimo e Rut. Yobed dañi Yese. Yese dañi Dawuda lamɗo o. Dawuda dañi Suleymani dañdimo e joom suudu Uriye. Suleymani dañi Robboam. Robboam dañi Abiya. Abiya dañi Asa. Asa dañi Yosafat. Yosafat dañi Yoram. Yoram dañi Oziyas. Oziyas dañi Yowatam. Yowatan dañi Akas. Akas dañi Ezekias. Ezekias dañi Manase. Manase dañi Amon. Amon dañi Yosiyas. Yosiyas dañi Yekonias e ɓiɓɓe worɓe woɗɓe e jamanu mo Yahuda en kona para Babylon o. Caggal nde ɓe kona faade Babylon, Yekonias dañi Salatiyel. Salatiyel dañi Sorobabel. Sorobabel dañi Abiyud. Abiyud dañi Eliakim. Eliakim dañi Asor. Asor dañi Sadok. Sadok dañi Akim. Akim dañi Eliud. Eliud dañi Eleasar. Eleasar dañi Matan. Matan dañi Yaquba. Yaquba dañi Yusufa joom galle Maryama. Ko on Maryama jibini Yesu biyeteɗo almasihu o. ɗum noon tuggude e Ibrahima ha yetti Dawuda hawrata ko yontaji 14. Tuggude Dawuda ha jettinde Yahuda en kona para Babylon hawrata ko yontaji 14. Tuggude nde Yahuda en kona para Babylon ha yetti almasihu o hawrata ko yontaji 14. Yesu almasihu o ko ni jibinira. Yumma makko hono Maryama ko ƴamƴamo Yusufa wonno. Hade makko resede ruhu ceniɗo o waɗimo koriɗo. Yusufa ƴamƴamo makko nde wonno ko neɗɗo pewɗo añi bonnude inde makko. Miiji serde mbo tawa hay goto tinani. Nde ɗum woni e miijo makko malayika jomiraɗo feeñanimbo e koyɗol wimo, an Yusufa tanum Dawuda woto hulhurtinde Maryama ngati ɓinguel o sawingel iwi koye ruhu ceniɗo o. mawo jibin ɓiɗɗo gorko ginnira ɗum Yesu ngati ko on jogori dandude leñol mum e bakkatuji mum. ɗum fof ardi ko beele ɗum ɗo ko jomiraɗo o rewnuno e hunuko annabi o ina timma. ma bomridi ɓam reedu jibini ɓiɗɗo gorko ma o innere Emmanuel. ɗum firtata ko Allah ina wondi e men. Nde Yusufa fini waɗiri no malayika jomiraɗo o yamirino ɗum ni. O hurtini Maryama kono e rendane e mum leeso ha nde jibini ɓiɗɗo gorko o inniri ɗum Yesu.